tutu kwahura abuntu wena shonga zo munya Uganda no foringa kutunga ahashare yihanga obari wacu binace byo Uganda twenda kumanya ituye naremo itimuka twerezo bwembezi kurangwa abantu oba okajiha karuru government oba torakatire oba torakajihire bokota supportinga ekitwentenga no kugira ngo iwe urengwaganyirwa mu program za government ito kitwenda tureba hariwe no kukurakurana webare Honorable Vincent Ntelekile Communications Assistant shakora rero yarabaho motoke mwebe mbere y'amahe utakayoboza boko ba atunaremera konka netukurusyayo kandi ninjango umurimo kuba kwiro tuyiraho ibintu no bishoronze nangwana na radio na nahandi uko aho kubora ndiyo mbanda bakufollowinga enjiri ya government eje yarwanyisiriza government ahe ihanga hiyo rujire ahiro nahirukuza hona no hatera mutoche nango okwatana na byenyuma sise ni budget systematic iyo kubano shoboraho konka twenda kushasha na district antungamo abo kuferwa staff wabo Anthony Kushaba abirari communications officer abo district antungamo kanda shanjirwa fire ari umunjiye aferiremo n'amakoro magunonga twenda kushashana na family ye nangwa na enji y'abamakuru ningasha abanyamakuru twena natwatwaho ogu atwire ari celebrated journalist kino muntu itabagiro mahura binji wabirata kwa salamu kono kandi akozere n'ibitongore bitari umwe na mwe by'amahurire hati abire na koranka communications officer aba district yantunga mutshasha na district nshasha nabekaye banywani be bona mukama Anthony akwechwa umurochonje Honorable Vincent na nyenda tugarakambara magwiti zoberi tureba bwo kuba oyireho byona kuko washobora na ntentekateka za government cyo kubanza uri muziri konka Honorable Zambari uko kwagambira mu parliament echumuro hati nechamugashoche well of course amutokasha programs pa curriculum education in Uganda echumuro chubachoro kwereza resting time for learners because miyaze shataiba kumara hishomero ne very hectic ne bigumire most especially umukutunga na mnonga kwege chabira tarukumanya noreba Africa we have a problem twine problem yokushanga ntwiga amashomo most especially ninga si ebitukuba ntushoma bitarakora immediate solution of the problem ati kanu kutera okacheto chiwana ureba nko mu United States for example United States yo nubegana munonga ebya karmagezi biga science nango begaho na bimwe ebyo innovations ninga si okushangana baba nibege binte byo bakuteka mu nkora practical things kokwiza wazo nko mu India kihanga ya India basically you focusing ha bintu bibiri bukuru okubara ukwegisa kubara regaraka bafocusinga ahakwegisa science nisho kurebera badiringa munongo mu pharmaceutical areas mbiye mbazi nanguna no kuharagura abantu okuwazo wanorundi rwaro runji akuchara mu India nirwa marwaro marunji muno nangune mbazi tukoresha mu Africa akuchara nishiye no munsi nyinji mibaze nyinji nekorwa India so norabo mu kushoma kwabo niba focusinga into solving the problems and building their nations koka ko kwiza sometimes mu Africa atoshanga ntushoma turiyo mu mapping ya European histories kwenda kumanya hakabayochi yesense zikakura kurana it is better show to know each other series akura kurana konka now are kushanga we need urgency solution izo tkaterwa covid kizire twatega bajunga misho ngo banze bakora umubazi
nitwa mu Uganda tukabikora ko but that is later ebintu byaho sirenke byahwiri so oreba ngo the education ya Africa not only hano ya Uganda yo no shanga no tushoma where we don't have immediate solution from education therefore ncho kureba nka America yone shoma through innovations okushomesa abantu of vacation actually amashomera mingi ni vacational schools kuza mukega ikintu cyo kushora iruka kora so statement ya wajeroti ngo abana ko barataho mbuhumuro baze kutuma nkora ibashomiri abo bitu ba Uganda so waza kureba amashomero mingi agine vocational schools ni gabaro ukashanga ngo rishomero roho nanguru niri ya government then inside no shanga mu ebye mukono mu Uganda mu namashomero bace muno so wakugira ngo bagende bateke umunkore bashomere then we need to have a lot of vocational schools turengu rishomero ryagera hebye bye mukono okutwine skilling hub ya government konka tushitugire hatitwe government ya Uganda burishomero haba nk'ikiraju ryagiraho ebye mukono could be practical ubundi nebyo buhinyi sano ra Uganda turi based on agriculture ubundi nebya teknolojia ubundi nebinte byo kanika kare ebye mukono saza to mwana na yazomuka omumbu yo kumugarura hishomero kuza kwega kiri instead hata zanka hagaraja riba how that thing is practically done oshange knowledge yaba transferred ku rugo mu kitabu hata now into practical upkeep abena amanyangu echoma cy'imotoka mba fixing abat so atawun hundu kwikiriza nece cywagira ikizambara benagira they should put eba shomere ebya hishomero ruteko mu ngora bata so gaba mashomero tugine vocational dafanga kushanga umuntu abe nashoma history umuntu abe nashoma mathematics then yazumuka for vision just koga ekitu chikumara hakabera haba inteka teka kugira ngo hatkene byo umuntu yashoma byo buhinji ebya agriculture yatahumuka abena abukora practical omundi akore practical omusiri akore practical omyanikeje ningasi omumera abena areba tbishi bakanshomeseke grafting ine koreta akatuko mwana ka grafted inka bakarakata hato shangi omwana ubwenge bwaba transferred into solving the problem akwa problem etkwa twine no kuteka ibintu munkora so mwana ke yacishoma hishomero yatahumuka abwenshi hati atakutunga ubwire bwo kucito munkora kandi yacishomera so therefore problem hadi etkwa twine as a whole country the challenge no kugira ngo twinforcingire ekintu cyo kugira ngo vocational schools ningasebye mukono ahaburi ishomero even no ya tokoranga America n'Uganda no yakubera government school bino mashomero abiri aga public na private aga public na aga government actually don't pay anything in the United States mashomero aga government owns it and pays everything correct yo omwana cyo gukora mwana muzanko mu trip you pay some that facilitation obundi uniform ojetwara ugura ka mattress konka concerning school fees ebyo kurya hishomero ebyo okushashara bashomesa ebyo government ne banebuke tari yoke ejon government yashira higura byentasi konka aim yayo no kushomesa ebintu relevant ku developing hangari yabo ebintu relevant ku developing abana babo na nabo kushoma so kitari cyo kuzo mu class okasoma fore kuyoreka ngo wazo mu class you have studied konkomuka utini cyo basafite kameza hatko kwizabaza ngo muri China yo then jera difference iyo China negesa ekinte kiri actually classroom zawo zo ziri nkomaka most areas no shanga nka community yabo bini classroom yo kore boko community yabo bini classroom yo kora nka housing yesu mukeji kora bya dori so ato shanga through that gumano upgrading abantu basakora dori nche bakagire gumana basakfocusinga ari hati yo shanga no kora agamasima gwa kureta gakono so ato okushomo kwabo kuri more of the practical than even innovations okuba bomba shomechi ntechi bakabana benda bakore for money kutungura mwana bombe but after getting kurangu economy yawe yazahibu so nijanje manisha ngo amahanga mingi
ngashomesa abana babo stimulating education garuku besinga ahari internal problems zibakuba bindi hatu volege n'ikindi wazanka Russia no reba eka concentrating na munongo umukwesha ibirwanuso basakoresa kugamba kwesha okuba no babana bakora no babana bakora na munonga technology ibihira Israel na United States then bajukoresa kwesha munonga ibirwanuso biri advanced so atubo bamba shomesa abana babo nabantu babashomesa na munonga how can you okwesha ekinte cyakwasa kubana ikikira akibahisize nyumwe bazo so bariyo mu innovation yekika cyahigura kugira ngo hati hangeri icyo kureverensi yona ne bane replacing ombirwanuso dono tuwaza Israel hatu boba kafokasinga technology okurangura basa kwata nkegari yo mu China egitambuzo mu mwanya iyekurira abantu nebintu rabo mu mwanya utagirebire ejo technology nibiri ngahi Israel so ati Israel okushoma kwayo no kurangwa innovation y'abana babo bamanya technology ne koresubwe how technology can be advanced uko sibina na agriculture cyane nebindi onkabine ekibakabana benda ngo bashomesa abana in order to solve the problem immediate problem yangomo kandi okureba namahanga mingi emyanya ningasi obwire bakushomesa amabana emyaka ati mu Africa tusisa a lot of time turukushomesa abana namaza because nasare actually wazo mu United States umwana yakikomo top omutop hatu mu United States mbakujangu no mwana at 18 naye amazire kushoma bari mu man economy 18 years konkati hanuya you can go no shangu umuntu kan hokuriya batandika ejeje tukwetanka baby at 4 years niese na nito kuntu basakwa turi at 43 but maximum rekuri 4 years mamango mwana who can go out konka bamwegesa ebintu bamuha time oshanga yara kakukwata yaza ndu practice kokito roshanga P7 emyaka mushanju gita heri yeshatu ya harahansi 10 years top baby what 10 years now hati gedao add 14 add 2 ya senior 6 5 6 16 konkata no hati gita onke tano eje kubanze yatandikire hesha tutwagitaho ariho muri ryabiro maha hati gita onke tano yo kushoma medical narazo mu 10 so ashatu therefore unoshange obwire bwo kuza gukora ihangari yawe winji have been wasted learning it cannot be is a wasted hano kuchire bamwe konka ntureba ngo sisiro bwire winji urukwega maybe ibintu binji kuza kusoronza kugira ngo washoma doctorate oshango sisire time nyinjo mu kwetorora urukwege mu ebintu byakwetaro ebitakuhereza immediate solution so atoshanga ata abajunge bakutuchiraho kashe bono bafocusinga aha kintu cyo ati ngabongereza bashangora y'umuzano w'umupira from the beginning of childhood nabakugira ngo hati yo y'umuzano w'umupira they mentor you obo muzano w'umupira omuri China bashangora y'umuntu murunje ariko basa kwebembera hine dokete bakutamu tugurumu ya to become a leader otagire kuza kora boko yes you can no bano shomebera jure byo mwebembeza shemerira kwarachi because nugo mwoga gwa kuzama so omushaho ashekwa nata katugire mu ka Africa ati twine katugera kire kibina cya UNESCO ubani United Nations something UNESCO umugasho gwayo kabaguri yo kurebuza amahanga education curriculum zabo vis-a-vis development y'amahanga hano mu Africa we have to need ageri because na garebe resi yo konkano shanga UNESCO nyoti nuko no shota na mu Uganda mu tubineme bitongore bya UNESCO cyakora motoka zabo konkati nkarebere mbarga yo kuhabura how our education can become a solution of the challenges nkayiro pokwe kuchikora bakora report justified then report hata jetin actions in me don't recognize it it should be kare mwene basebeka mbahaburi hanga how because the Ministry of Education is independent ministry kiya kuhaburwa tukamanye ikintu cyakubasa kutwari hanga ryito misho umwana bitakabasa kushomata in order to solve the solution of the country abukuba binji na shomamara hata za street kurondomo amiru mu Uganda it's not there amiru muterumu eje bakwende ya office konka emiru mu Uganda y'abantu aba strategic ni nyingi munonga inyingi because tikikumanyisa nkora heze kushoma ozo mu office ozo kusaba umuntu mugwetayi aparo gitugwacuruho
actually njo kurebera China yo wakora ngo mu China azwire tayi ubwira ubujura tabwira sa jura renga ariyo manufacturing ariyo mu za factory ariyo mu kureba ngo yatahe ariyo natabora kuri ye bazi byo kutabyo kurete bikora amasomo nkaga so taine time yo kujware tayi. That's why education yabo is centering in skilling and creating innovations. Ate mirumekanya abako umuntu kaputandika factory yo gukora for example nkamaniwa ntsiwa ntutorotora kasasuromo text week twakujidorotora habeho program yo kugira ngo kasasureji we can make it into manualing thing. Ate beka factory buri town ezempango cities zijere factory ya kasasuro yo kuihamu maniwa ba ebyo bucupa nachi babasa kuihamu bundu bucupa in that way. Hato shange it is a nemurumon is a center of job. So kwa education yite chinkwamba habure ababa kwenda kushona sabane chumuro. Education is not a theater of death. Okushomesa nyoni chira kwanga bashomesa bufitera abana. Education cannot be a theater of death. Kushanga unondo panishingo mwana to learn something echiatara na munonga kwega nkorujungu. Umuri bwana rujungu is not our language. Yes abazungu bakiza batu bakuza stress omwana bamusiba. Bakiza batuyumbura umutu abeturi. Twazo mu byo kwegorora rwabo nanguno yakwa United States imbeje rujungu. Ezensi zone za kwatsugwa bungereza nanguno zitari za kwazo mu Afrika mu Rwanda. But you know rujungu because it's now international language. Wakato shebe kufutera umwana the day and night ngayino kwegoruzungu ratarazirwe na. So ateka se kwa amembere yo kuranga umwana wa mugise kintu slowly. So njona jant education shouldn't be a theater of death kushanga unena ngo mwana mu. Therefore abona hono kwizakaza ahacu kushomese cumu. Kukona hukacheto zo mukabwe. Ecumu rechi to me bakayo bahereza amabana kitweta leverage of rest. Obwire bwinjo bakushoma emyezi eshatu bakagaruka muka emyezi eshatu neberi nyinje no bwire bwa maromo compare ngo bwire bwa maromo because only 2 weeks. So njaki mahisa ngo mwana naza kuba disorganized with a lot of things of which ebyata kuza kuteka mu nkora because ngo kwega ibintu binjo kabito mutu it can't fit and you can't practice it at that time. Nicho kurebera no ijo taraka practicing after 30 years in the education system of Africa. So I don't agree with twara abantu mucumuro oyireho now bino kugaruka muka akwa standard yitu ngoko na gambra burisho merotrino vocational school bagarucho muka bege activities zo muka home activities if it is agriculture ojeno muzire zo umwana roko gwara okwa gufuhira okwa gutamaniwa noko gubyara nangwana nabazire abana babahabure bagenta hato mwana ogwe che study system exactly akore nawe because nyonka ndana muzeyi wanje bunabe inchiri yomuka amwe namara muzeyi wanje amburuza bintu uraho nakira nabagiforungire program eji nyewa kana nyegesa okurisa anyegesa okukora urutoke is a good farmer urutoke anyegesa of course okukama anyegesa okukwata maniwa yente tukagitwara mu rutoke umwani eje activities zone zo hati think zetenga hishomero because we ishomera kabari no muka hati bishomero shi byakozire nebi gambo rujungu biha konka activities home activities ngazejero muka so kando ko tabo mugara abazire mwino ko very serious na nabana ba .com beberebi kakwate sumu yagizaho atebye mirumo eburga yes technology into gender but we need also agriculture. So tuino kurangwa abana twabateko mu line yo kurangwa we are solving a problem of Uganda, problem of your family, problem of his future because yaba nature yegire ni chiwichira yambe. So omuzire no kuba very keen. I don't support ichumuro. I support guiding the children at home. Webare Vincent Honorable Vincent Tebekino mushari yo magister akandi yatonjero gwa communications assistant okuruka mu State House umurumo n'umurumo bw'ichabisebo deka nani changu tuzeho gacho mu ka break turarwo mu kahumuro tuje kwakira head teacher kandi abasekwa natwegitaho tugende enshonga zitu tukuzishoronze mpaka harusha mukaga turi ha TV West Nehindo takarga.
Monday. Umuntu gwo kubanza kuzambarira umutawuni ngavawe ukutagura uzakampara ukutagura so I like ninkunda ebizino mwene hatubatandika ha cheshongore che no folk song ba traditional song nkicharwanje yes aho mbona no ndende agashita managarimu aho ni kwataramu niye kwataramu mazuma in fact umwe ndekateka ndije mukubwire nshano gamba tumbwire bwawe niteka barwanje zibijapa abantagurire mazuma eje nimbikunda munonga Orwa kabiri okuri senjoshi no kuhinga muhogo wabana omanya gutoka byanyijiremo oriyo no ferwe kintu chango munonga mwene rwa kabiroro ntuza kuba twine irekate hangwa ari kutushoborera aha kuri senjoshi ekiwa kubasa kwihamu okuwa kubasa kuzireberera hamwe no kuhinga muhogo na nekiwa kubasa kujiha muhogo waheza kujihinga no jiha mchiro kuhinga nacho mwaka kandi enjoshi wazirebereraje ni kintu cyo kubasa kubihamu abantu bacakujanga bakabase kunja ngo bitiwe none sesimera nesente zo gukora konkejoki ne mwana wo gukoreba birikimwe bindi ukora nibitasi mwene fukani tasi yamutawuni tubakwenda kuhinga tubakwenda kwa kandi benda kuri mbwe nituza kubarisa bari kwicereza kore ebyo toine kuferwa program eji orwa kabiroru shahina zechero otaferwa according to Tivest ne hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi ativest twakuletera kazano ko mutano akaremwe byama byinshi nakusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buli member we nari mu family obeno chanti kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana mwana ayaziro atakuma yatikana simukana za rumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misono korekana za kuza kumanya nti family ne yeyi enkozone ziriomo abwachikandi yakulira kandi ahero biona nuza kumanya Tivest ne hinta family Tivest ne hinta mama no mwana kare kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi turi mu program yakadara mpaka hari shaha mukaga zihangwe tukuzo mukahumuro kuko nanagambire ngo tujake kwigitwaho head teacher wa Beharwe Katojo Beharwe Primary School omwami muhirwe ya David muhirwe wa David yabasa kwa natwegitaho turnawe mu studios akandi tuyinena na Honorable Vincent Terekine weekend eji twasharamu kutera touch aha chumuro na naha abana bitu b'amashomero ababomba buni no mu studios n'abazire kandi nabwe n'abashomesa ayeshonge nyinji bazitwiremo nubazireba mbazimanya kandi ministry naye kargabo yateka kubwire ubwo abana bashemerere kumuramo turebere bamumbanyishengero bakorwa bakujyanta kandi kukirabe kigiye cyumuro abwenci amashomero garemire hunga shomesa niga kandi cyumure cyo nabo stirumba cyazinga abana sente nyinji yiheze kwenda kwingana na fize bakwa bashashire ubwire bw'amezi maringo so ntwebuza umwana ashemereye kuba nazo umucumura akakumura vonka ministry ko yasteka tekere ningana bwe coaching nayo hine cye kuyambaho twatarebereho kujangwa abazire abamwe abantu babatine ho kusiga abana bo kuba hataba mwe najanta muntu w'ibintu bakaguma ati nyine himwana indamusige abandi mbamba teka ngo kwa kuba mutira mu ishomero ubundi ishomero ndubasa okumurinda je kusinga yasigara umuka ubunda kugira ebi yakora abamwe abazire n'abakozi bemerumo abandi ubundi nabo shanga batarukwemarira gatune n'abana b'imicombo muzero kujyanda niyo mwana atinda mbasa guma yishomero
bene eshongezo wa mushweka break yo kubanza Honorable Vincent inyinji yayazi kwataho kandi kirungi hati twayigitwa humukugu head teacher na ija kubana tukambera twakwakira ahambeho za TV West turamuseho aramusaba kutureba nangwa na staff yawe ninchimanyangu bona bajiro mu cyumuro abaka amashomero officially gabaze kubana gahumura yesterday nubaba ruba kora bakujanta ha message ya direct utugambiriwe wawe no shomese mu cyumuro kandi umugasho gwo cyumuro kabire guruguha imwe nk'abashomese abatwire n'abana twakwakira we bari umutekanisa program kandi nabakutureba ahero kwe abazire staff gatujuru harwe nagandi mashomero gona tugaraka hamaramwa ngabire nyendangu gambe ho omiringe ibiri ubwo kubanza tuba tugira za debate on primary tugira propose pro and then against so kunkuza ahari pro ministry ekachitebekanisa je umwaka kubanguza kutandika batu kalenda bagita school kalenda mbwino kalenda yo mwaka ogu tukatureba kutandika first term ibiro 10 byo kwa kabiri sia ikiro kimwe cyo kwa katano like that mwino mwaka ogu tusheme kwa nshomesa ibiro 2 nkagana 2 kandi abana bahumureho ibiro igana na 2 kandi umuntu wena no kimanya nje ngo kuhumura n'ikintu cyukuru tukubasa kushomesa umwana kuyiha kubanza kutoku 11 no shomesa n'umuntu murova de ya young kasi bwo bibashoma twabitari yaro munkora kutebekanza program nshonga y'abana bakabire batakugitwise no kugitwise shanga ngo minister na banza yazaho kizana parliament kwizusiya abantu ngo abana bashemerire kuhumura even in our day to day wale bata imutebo zitu mande tuba tuyine ho lesson kuyashaza kushaza tugira ho break. Why do we have that break? Ntu encouraging na bashomesa bari kuri abana bashohoreho bagende begorere basheshe ba refreshing bagaruki tugaraka taho session ndijo tuzomu break lunch break session ndijo tuzomu games break factor program ya government shime ku bantu komana shaha mwenda next week ruzo nazo kutitira twashomesa tuzomu games abana bazana ba day end so break is very 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 important kandi icyumuro cyine migashomingi nashanga onareba nabigambaho kandi ninkirizana nawe gushibwa abana umuragira bonde na boriyari bondi yo mwana no muzire yiraba horiyari bondi yo mwana na bagenzi be hatabiriho cyumuro yiraba horiyari ibyo muka ibimujira yo umwana arabi za muri yara akamariyari aramanyariyari okumukutasi aramanyariyari okukuza abana atobuta ikiriza abana kumura byo kiresere twakuza abana bururu nukwe amuhero gwizo bana mwana nabasa kuyorizaretse kunga mbwino shangerizaretse zitakushanana na mutatine cyone cyako basa gukora so kunkuza ahari pro mazame cyumuro nincagira kandi ito abana bitu bariyo bahumwire kanyesigaye ngo bitwashabira abazire kashaba abazire ninshiragambira abazire banje ngo abana kubarataye reka nabakoze nabo bari abatunge horive ikabakoze hati nabo bataye icyumuro cy'abana kibe cyumuro cyo mukozi ubumwe na wataheho then hata abana bazo muri yejimero kandi research ne yoreka ngo abana bakukora umwishomero kukoraje nana akoraje no mu sports nana akoraje n'ibindi by'umwuga ubwo mwe nishobere rero kuimplementinga kintu cha games and sports na ku culture na n'ibyo by'imikono kandi niriza akoraje na omebiza ejo research ngira ngo point yanjye no kugira ngo cyumuro cyemeye kubaho kandi cyemeye kukirespecting kunga mwe nari nshonga aho side yendi yo niningwa tukugaraka kunu yo wita tom education
wagira ngo ogendere aha curriculum ya ministry ya kutana timetable mbajya tutange kushomesa saa 2 n'ishicwe kandi teze shaha mwenda n'ishicwe twinemu break na lunch break sintu tushomesa shaha basically nkina nukwe curriculum timetable yitu inukwe kugira konka wazo mu ihango hardly do you find shomero ndi following a program ejo kora abo yo muhihi noza kuri naga mashomero agetorira shahimwe abana nabaza kusho nango umwe minister with education mama arogwa complaining shanga umwana wa nursery naza kushoma shahi 11 ubu basi nibone burabonga waburebire gutwara abana no bucera tuyiguzana buto babiha muri yango shahi 11 umwana bamutwara bagaraka bamwesha hemwe ati ekimwe kikuturetero mwe twayogaho niba batwire kushomesa ministry katukorera mu curriculum aza hansi ya curriculum batutera hici bakwita syllabus bakugira ngo umwana yaza ku rugo mu P6 obo mushomise kine amuhera ubwo mwaka mweniza kwa curriculum ya P6 ya mathematics wagendera hashahize zuba tukubasa kugishomesa ukagiheza tukubasa they give us a lot to teach but hubwire buke kubishomesa ati chat forcinga kuronda extra time yo kushomesa ebibatuhiri kandi kunkugaraka mugenzi wanje kiyanagamo is very right ndiyo mushomesa yes ndiyo ni mushomesa yes nizo mu class nshomesa kunko mu kimwe no jiruta tinke cyo nkiza kuyamba cyo mwana mwana umusibya hono no muhandikisa notes page to page no mbaze kibaro no kihoko no kitoko kunkorondo mu life ye iki kiramu yambe kibura ministry yeta karugireyo ekari designing curriculum you know okushomesa extra hours no kushomesa ecumuro ntwija kugira ikizibu umara inshonge ya kabiri no kurebera performance yishomero ahabizamu hati manya ishomera man gariyo ni PLE results umwana gishomeraho no hati gari PLE results atejo nayo ni challenge examination oriented katojo biharwe primary school nesinga amashomero ga universal primary omusite atejo kibica mani abana bijururana muri Spain abana 10 plus barara junior inabana 12 bana rukaga katojo turiyo mu 15 tina amashomero mu magina abanigana 9 nabarebera aha muni Uganda yirufani ibeteka shahezi ibere n'icweko tinyo abana banje baza kushomeze kiragira ibere n'icweka basimwe nda n'icweka abazire mbabatwara abana ishomere rero kushomese cyumuro rukashomesa extra hours abana ibeteka tika imitwari ibiri byo tinyo abana banje baza kwibiri to kubona mwana ishomere rero kwa sente nyingi noho niribinga n'abana muno mwana urushoberwa no ku government yakugira nkanyomboye no muri yeke cyumuro ntuba forced by the workload we have okugira ngo tugire to covering that work then kuturaze gukora ibizamu abana ba performing mwino kato mocks shohwiri results za moka nkeza status receiving yesterday is nkore diocese ne preparing to receiving the other day pre-mock at diocese Nyamitanga ka preparing nazo tukazitunga dirizo hatizo grade 1 0 grade 2 babiri grade 3 tukubyama enshonge ndijo tugira pressure y'abaziri yacho mweno baza amashomero go gagende garerere kushomesa konka bazire still baza kwa arranging private arrangements omakaga
abazire nywe nkarebaho umuzire akari umuntu mukuru mu stom kandi nshomesa municipal ukoza yo kushomesa umwana lesson akwa emitware 5 akabaho na mpi mwamogwe yaza no parliament emitwaro 5 omwana we yakana mu spending nje emitwaro 20 omwizo wa science wa mathematics wa english 5 kandi wetali yumuka n'abandi bona namba bikora n'abandi bingi kandi wetaliyo hati nore riskero ha no zamburaho umuntu yuno mweto mushomesa omusindiko muka kureberera umwana wawe iwugendo zakora no mucyara zakora umwana mu muteka aha risk hashobore sente nyingi kandi umwana mu muteka aha risk nureba wana bekurire baga mubaza kushoma imigigi nuzo kubireba ati imigigi ati batankwata mukubi nibika yokwe ece cyo gamba recently inahimbirende umwana izire na uniform yataha umuduka yahayaringa imyenda yajara jeans zitagucereho kaka baga ke yasiga yakatankoko yayogama yayogama yagenda bazuko babembazahi timanyiro yeshayize mwiresera bukati ngumuko nkanayibuza nagira kandi ari umwana w'umwishi so ninjango cyo kugamba ho real n'amazima encouraging amashomero kugira ngo reka tugire kutwayamba ako abashomesa bashobora bazumaka arrangement zatwara sente nyingi zatariska abana karuma advantage akabana kubarundanira hamwe ukabasomesa hamwe abazire nabo abatakashomesiwe ngo umwana yino kuhumura baba takatiro ho bwire bw'abana babo ko bazire bahati tubakine bwire bw'abana na hati ba complaining bisi tumukuza kushomesa cyumura ito abana na mwenda tubagire tuta parents abazira bacaba complaininga naba complaininga akasenta akakuzamo in comparison no bumwe no shanga kakwenda kubanka hafu ya fees nare kakwenda kwirija fees kandi ziri sandi etamweri ameza ashoto sangisho meronde ha mitwaro mu mshanje 8 icumuro kiriye shato. Is it not like ingetano? Is it not like 50% of 2 weeks? Então shomesa nko muntu kandi hati aba motivated okushomesa kongana ino risk of course. Umwana nafa. Umwana ariyo nafa. Umonye uko abana bafiri. Amashomero uiza kuje bidena kugambira bava kwimusesha 11 bamutomuka basi bamutwara ishomero. Umwana w'imyaka 5 should rest for 12 hours. Mwene yagenda sha 11 yaza ishomero yaruga yo shaha 12 yijomuka wamuteka TV yaza kasopera kariya kaopera kazana yatagira to muhisimu yaza TikTok ya mashaha initano umwe naenda kutegereza daddy nawe nabanza arabarabamo ayiza shahina achize mboze tandika bisi umwana yabya mu mukaga ajemi yamarendera abaza kubirya 11 umwana yimuka shuwa rubungo umwana tukubasa kukura inchu nabwo turiyo ntushomesa itubutabe ntushoma twanshomesa zikiragiro kandi twika umushomero kandi twikaje umushanga usibire nakwe ukomere ntando umuyaganya kutiza tukura tuzurubwaho jupoma ninga bajiba bajiba gaga kandi tushoma abantu bona bibiri hanga bakaraba muri yaza education system umwe hariho bintu byinje mu ntonga byo kusotinga kunka one revision of the curriculum yeta kabire ho kintu bakakicendeza bitukushomesa bakacendera bakaba supplemented by vocational skills ngabe ningira ngo eshahiza kashishi tushomese these academics afternoon tushobora hiru abana practical webare mnonga nienda kwakuraho umucyara Mutesi Florence ariyo mu rushema
kandi arimo natuforowinga mpora message yawe nagira baninza gumizamo ni ingaruka munini shoma koka ntitwakuraho webare hamwe na omwami Ntunguka Rogers okurga hari muri ntungamo nawe najyango warho natuforowinga Vincent edichiri yagamba wabhora abukuba already pressure yenyine techerga mashomero ene wa mashomero nagugara mukara ka competition aka grade konkana nabazire nabo kenyine tabakenebwire bw'abana ihangarira umuntu zahi especially mu Uganda agent itoro umuntu kuze now mtoza program ratu ine bitubiri by'amashomero most especially lower levels tuineho government schools is tweta public government whereby government in Nigeria amashomero ago gashomero kubanoza mukashomero abusha umugasho bwa government ukere gukora no gushashura umushomesa umushara nangwe kahayo na some scholastic materials acuka bintu nk'ibyo then hatugaraka tugira ho gari ya gandi aga owned private schools aga gabantu buntu hata gatao tugire kitweta jealousy competition in performance actually mbagira ngo jealousy competition kills institutions, kills even people. Okubana ushakushanga we oria ugwara kutaho competition himself na nisho mirishanga ataku performing konkata kwendo oria nawe a performing kumsinga hapoa performance. So ati niyo standard ya education here yokushanga garia nagarwana na naga in performance kanwa nakumurikira heruguru bo performance yabo ni nebikorwa kuri kuba kubana bahakana aho muri rasha bakozire mu ndi kushaki ekozire haiji ya mawati kando tukozire motoka ya manu Toyota kando. So that's a competition of practical work in Europe konkaha to in a competition of performance. So the performance itself yes inununji but may not come as faster as to solve your own problems. Ati omurukumo rwenda chena na mukaga Uganda's economy ekakura up to 2 year kurugachana na mukaga kwikesha age. Uganda's economy multiplied 17 times. GDP no mukora korana n'entasi. Why? Hinemwe ebitwatira imensera tukakwata ho munonga like school infrastructure. Konjera amashomero bwinji kugongere bukwato garagabigarira mu church schools government gakatamu AD hateka leta skilling hubs one ureba na marwaro infrastructure lifestyle yo muntu ananeta no bahatubaninka kaga something kaganisha tu ukareba zire ndwara zabenzita abana hatuzacuruho that's health sector ukareba road infrastructure. So it is 17 times economy since 1996. So government yanerete bintu nkebyo kandi mu struggling hardship omuntaro ezito abinturwana omu bintu bugumire kutereza amarwaro kutereza nesente zitarho economy kabekirya hansi. But up to now I mean ntureba ngo government irumunegezaho urango economy yayibembera economy yihangere kuzakora twagira ensi nunju munonga nkaitu yabunye Uganda wena kwenda tunje anga cyashyeho duteka kustimulatinga education first tine system yihangere kubasa gukora minus kutitaba umuntu ine skill y'ekintu eco rubiya ku ministry oba kucheva noteka kubana noteka umuntu ine skill of that sector. So nicho twendera ngo education should be the first. Nicho kurebera Mahatma Gandhi something gwabira India prime minister kuba mburize bishiko wagenda watugiraje ati njya bazigera ibintu bishatu biha shift ugambere prime minister manyo atsuga atacho kubanza education. Okay abanyamuhure mawe yanatangariza echa kabiri ati na education kasikari cyo kubanza
kandi cyakasha ati education atakarusho cyakini cyakabiri so omuringo ogwo nchokorera India niyo leading country erukusapuranga emibazi omunsi yona they focused on kushobesha science and mathematics kuko rumanyo kubara abantu manyo no gukora mbazi abantu manyo mbazi no gutambura no gubasa umuntu natunga doze rukwingana ki umurwira sebwa natunga doze rukwingana ki ejo mathematics and science niye tungire India up to now India in a $4 trillion as its GDP 4.3 something Africa yone chizinga tune 3.6 GDP kandi population ya Africa automatically ni nyingi konka India ahabwo kugira ngo kafokasinga aha value addition y'ubwongo bw'omwana na no gukora nesi yabo cyo kora GDP yabiri yahiguru for them nibakorera izoba bakora nyencha kare ecyabakoze nyumwazi cyakora hatabika agita cyane mwebazo so orangu economy yabo for them that after saving money and developing their country so education yitu ya Africa nko head teacher ya gamba ngoko yaja takumanya government teacher akore abo kubano shanga mwana nashome kintu ekitarukuza kumwombeka aho naho nikirunje nabasa kucumanya konka nkibasubuta mwombeka life kurango yaruga yabo umuntu aho naho ninga siya solving ekizubu therefore at government aho hero kwizira chonari imbremingera baba UNESCO abo korebesi za Europe zone hikurakurana zikarga yizita kuzakurakurana United States riyo myaka 5 nani independence around 200 nani myaka 5 now hatitwe turiyo myaka nkaga nengai I think nagumonesha independence kokano orango halai niningwa taza kutunga United States so still have a huge margin kuza kwika standard ya konkantu basaga mantu ihayo kache tuka practicing tuihayo kache practicing katu hati president Museveni msima bononga futana ka vocational skills gama shomara gitu ga skilling hubs abo kubana iyo nubwo muhanda gumwe gwo kuhereza umwana ubukugu okwerondera umurumu actually aketandikira umurumu abwencheche stakutandikira mu primary schools now that's the teacher yana gamba nanye nico natandikana nacho education ministry ari mango arimba turebo benforcing ekintu cha vocational schools kugira ngo buri shomero ryona rigire vocational center omwana na yashoma European history konkabe namanya kora grafting yakatiko mwana so that's vocational side na yashoma mathematics akabarebo babo abena basa kumanya enteswe kwaneterwa mbazu kwingana ki wakugitere kikatu awushebeka no puma millimeter zinga zo kutabura mbazi go koziyenti that's practical side so mwana kushoma kube okintu cyo kureba ngo kiri within you mwana kibe kikurumu otashome cyo yes no bana oshome cyo takumanya sometimes konka practical work kibe kirige kintu ecyo kuza kushora he ukatambira uri abatari mu class ya jeje education vocation hatu wasugomu zero muka for example mwana yasugomu tanaza mu skilling hub kushoma tanaza vocation konka ikomka yashanganye ndafutere nto mbazi obundi nagugura ntagwetegereza konka kujana ine skill yashomera hishomero obundi nyeye yintinde twiturumanya icyo kitwentu shoma umushomesa wa science yatujango mbazgwenti no gutaborota haza wano gutaborota kazwanza mechi atugutaborote ere nto mbazi because kuno young for example ka runjoneji turi best munongo mu byo kuri sana no kuhinga hato mwana kege kinteja karga kacabura umuziri omuzira mati hatejente yaneza kufa ubona njya kutabura mbazi mbika gitere kafa which means yaguma kusupportinga ki wealth so atebye bintu government kyakibitera mutoche kagira bucyo yayongera mu mashomerago then hakarga hona za competition neza because tuona tawant shoma ebye mukono nangu hati no shoti bakiza bachikoraje ebi ya izitsini yafo ejugrading kugira ngo new curriculum mato tuineziti tuine makumi abiri ebyo bya competition ebyo tina bikutihanga ritu ekituine gukora no kuranga umwana kuwamwegesha kiyasohoro mu community yajuro mu gasho mwana mushoma history master decide yakatabo kitwa his excellency the president kiyarjira to mu ishomero kebarize seria 6 yaranze hari yareba cyuruhureji na zantunga mezo abantu kwemba furuka aboguze banze yagira tibishi abunchi mutakorese banze ebi bakabana byo byazare bindi mu byo kubuguze
yabahabura okureka kuguze baza kufuruka because ahabwa skill eyabere gira umushomero ahabwa injo noguze cyo banza uza kugura handi ngino no mwanyamahanga ahabwa injo za abantu babagarisize banza usigaza portions batakwate cyo banza cyo bakachidevelopinga in order bakiya me banze bindi so that's the idea now it's going to impacting ombana kugira ngo nyona ni koresho be outside nyonko muziri umwana kana guide me so atebye byona umushomesa yatabihibwe ntaba hatine okwakuza kubiteye ko munkora n'umwana so echo kintu kino kurwo mu government kino kurwo ministry bakachi impacting umbashomesa yabazire rite twachemburesinga government tukachiteka ho stamp abana bakatambura standard yo kushoma vocational school yes na knowledge ya aboriginal muntu want to gender but vocational ejinde cyo mukono to solve immediate challenge ya kwaza kubana biri mususura webare munonga head teacher wawagambereho tukuza kwakira Vincent abinde byo kushomesana no kweza syllabus na nebindi konka one arahaba abazire ngo kuwagamba bo kwayaringa bo kupandisa abashomesa ko bashomeseza nangona n'amashomero ubundo shanga hishomero ryawe mbashomese umucumuro konka iwe toruho tukugenda na syllabus ngo kuwagamba tingu manyubanti genda na syllabus ninga tukugenda na yabo kuba reba bashomesa umucumuro babashomesa bintu ki nabagendera syllabus kujanti imwembe mwahikankahhi abo kuba wakwetegerezo munoshanga abantu abashomera Satan School ninga akanya kananka aruma amashomero gamixinjiri umucumuro nimba ninjira kuba kureba bakubamba ba revise injira aha public library ishomero amashomero abana babe barakampara abantunga mabaho muri mbara bona nibija begitera ufai no ku revisinga konka hatabaza kubashomesa nabamba bashomesa bintu cebyo imwe nkabashomesa yuno kumukuru kuratereza bundi umwana cyabe yashomero mu cumuro ninga numutandikira hari imwe you don't care abuka tingumanye kushomesa bamugumiza muna numbe we cumuro mugumizamo ninga tamukwe kuhendera kiba cyawo omutebene kansa program echumuro program ze chumuro program za coaching za weekend ziri regulated natankaringira ngo unless otherwise tibishikiri kandi nko kuwa kigamba nakavuyo kenyine in fact at the end of the day umuzire takukigobamo n'umwana takukigobamo nango tubatugizire nka institution zezine cyo nabona nenda kwija kukigamba ngo government netavo directive kunka oshanga side mwe batachikuratira uza kuza kamparo shange ishomerere hihi na ministry nishomesa mbazeta tam x hitokuno batukinjisa shange ishomero ngana kasero yo mushomesa tam x tukimwanyaje kamashomera mahango kampara ngashomesa konkabo barere bomba gumiza muna syllabus paka bacherezi umwana murete bagumiza ati ece kinde cyumuri ikiriyana regulated nagaruka yo bamushomese biyabire yashomire oshango umwana ibintu yabishomera umwanya go kugumiza mu mucuma janta cyo kubanza tora mutere tino kora mu regulating agente kandi bo bare bati it's an inspected tino kukinspecting atino kuchikuratira abazire weta yinebwire go kuzakurira bo mustogeta tkonkebuka wabire wabishomire najya tiroko uzi kushoma umushomesa umwe nabasa kushomesa icyakukira kukunda nabasa kushomesa cyamwije mu mutwe mwe no na kwitkuriyaho umuntu kuyamba abana kuko mu majo kuko nango watkando kwishomeraho kandi hatuko baje akana mugira ngo tubiye twabashomisa iki ngo nkatereka tutandikira tubashomesa iki nicyo ngo discouragingira icyo wa leta na coaching mu mashomero abazire tubashomye kuhagira coaching na school administrators boko bo mushomesa yarwo mu class umwana kushoma nubwire tuburu nuko ishomero yanjye taruhubwire bwo mushomesa coaching konga stira no bazira bakwija arebo umushomesa uko ndebero umwana wanje ndebero ushangana ngo n'umushomesa wakugambara atara kushomesa no mu class iri no what happens is exactly icyo cyuwagamba
umushomesa na waronde kwenda gukora accountability kuriye sente confusing umwana at the end of the day nkoku twagamba nkoku mugenzi wanje yagamba government enforcing change of curriculum nangwa aine hinde bile proposal ya 2028 next year but one kuchireto mu primary what I'm advising batachirita kandi nacho bakachura ito mu primary sector tugizire mu challenges nibareta ikintu bakitera kutandika izoba mwaza kutandika iki ati muzo mu confusion ncyenda bachiroringa utuje wakati zire program nyingi zibaresere zikakoma no mu mwanya aba implementation itabonire batu involving bachireteje tukitandikeje then batware human resource skilling batwara bashomesa babahe refresher course ikintu kukiraze kwija bakirete bakegesa abazire ensiyone bene cha appreciating kunka kitija naco kandi bakakitutera mwaha then bakaza traininga kiziri naco nkireta akavuye nanye ndakugambira ngo mukaricura ngo gitwine ya hati twinemu ibintu fact twinemu subject mbajeta kape abashomesa hero kuni bajimana kape creating arts and performing iriyo irina curriculum na syllabus witu waza ha time tebo mu classroom no changa ko umushomera mingi tiga kubishomesa ikabiere nkapati ya vocation because mu creative are more music dance and drama are more art and crafts edition hanisha one kape 1 kape 2 kape 3 but we don't teach them basically abokwa twine resources zo kukozesa okubishomesa kandi cya kabiri tuba kubuza cyagaruka habizamu nyo muhero gwizoba they rate me from how children performance nabwo nato nkozire jo mokeje ya state government schools shomereri yaje mokeje ya state niwe gisinzire yes niye gisinzire ncho warebera nazo ari tayi tambura head high abo kuba performing jireje sistemoko numukosaka kore cyabo ko bakatojo tumurundo gwo kubanze tene performing aje we teach nishomero rituye cyicire tuyine time tuyinobwire turi ba blue band tukozesa ziriya message zite nkuruka mbogo bana no bariya traditional food tushomesa abana turi mu biesente munonga abana barugamo konke kinageze kugamba no kugira ngo nibaturebera habizamu so subjects study examinable tuzignore so nitekateka ngo nacyo kubara chikori tugire ngo vocational twari ngo percent ka maka tukagite hariya ngo kugira umu senior O level na A level abana bitwashomere umwana nagira ikintu akikora akireta bacha max ikumane cyarashobozi kigere max za guitar ziriya kiretere nacyo twakita mamana konkati tuyine mu karishora mu birumu konkata mukawusha PE yiwarebera abana bashobora kuzana PE n'amashomero make n'amashomero atandi craft ziruho mu karishora mu yirumu no musira basirumu so examination oriented the approach ni challenge ya man challenge model is revising the curriculum and mboteka kibe systematic kibe implemented exam bitwarenka 60% kuko nabo bana mbabyetaga in fact curriculum ya primary twagishomesa jumana kashomaje umwana no gwakoma P7 akagenda kazumu vocation ni nkugambira orujungu nana rugamba je naruhandika je wareba ko umwana composition ya kwandika umwana wa P7 tingo itagana kuzamusini yafu nune yobuzi no yoshobirwa n'iki wagendire kushoma ukashoma urwanje rwono karuta moreover evidence hati tuzo mutawuno Napoleon no let us go umutawuno kandi ketuye hifi ukwate bizimba rugadi tojende obitere ahari ibiri ndondere icya professor
kandi kashomere bitabo mama katubishomere za masters kaziri aha nangwa twine ni 2 ni 3 that knowledge we get at P7 would be enough so kali chuna muyumwe kabiri yo revisinga yona ninchirizana na honorable emyaka 20 nenga huri umwishomero nshisho bwira kari honorable Vincent nanyenda nyetegereze atoshemeye ku implementing ibitebe no abo kuba wareba edicha yakugambira nawe ashovirwe banimba ba parliament bari kwemba jant hatitwaza kora ki kongana n'umuzira ryo kwa bamwe bakusabana hakakorwa gukora ngo caci gicumuro cabe cumuro bwa buryo bwire bwo kushoma abana baze shumiro kandi bashoma biriya byenyine ba inspector bakabura DEO kora ngo DEO yaza kwijo mwishomero mwena mutetema mot DEO konkat kabanusha ngo amana gakaba kwatabacho no bakazo business ba inspector na ikawe teacher kana mutwara na signing abo mu kitabo najera nabaka bahasa najira. Now, echo chiseme kubera public demand. Public ababo agamba nabebembera public. Badiyo no yakubari headmaster wishomero na when public ishomereri kwa inabazire na constituency neri mpamvu. So it should be emene kaye public demand akubatensa herine kurakurana neza. Wano ureba nesente zitukutunga nkihanga izikuruga. No muzire kwaro kustruggling to pay school fees for over 22 years. Umwana kuza kumushoza ragaruko teka heriya university myaka miringwa. Ukashanga uryo myaka 23 paying school fees. Actually nawaza gukora statistics ekinte kitiri abaziro anga sabantu kubure senti. Echiresiro bwo nizibasa kubozine ukazita kwachumuretinga. School fees. Why? No ya kwa government institutions za makerere za universities to they charge exorbitant they charge ngesente nyingi munonga nango mwe government institutions government sura ba lecturers nachi koko shanga charge gahigura munonga so education should be minimum for everybody because umunya Uganda bona naitenga kushoma esheme kubera ya affordable esheme kwane basika buri muntu kuza kugira ngo nabasako bari education so arasheme kubara teko mu nkora of course ministry konkeseme kubana kirga public demand abazire mbarangu tukushomesa abana bika certain level baba stagnated. Why? Because of theoretical education. Kandi bagaruka muka benangu bagarike babagane no muzire kibanze cyabera na sharho n'ubundi nayihama katoke nakaguze na school fees abo kugira ngo baba stagnant babure cyo gukora. So mwene byo byona abazire linga shito abantu ababurijo kutwakugira ngo no iyo DEO ntweto muri kiko nkabazire bakatuje baje urukiko baketa city education kusamusingo gwa ito abazire nitwenda ngo tutware kiteka tekeki education sector einaka chiko kaunatu akukugamba na ministry na mnonga demand z'abantu nangu nabashomesa nabazire ekibaro kwetengo mashomerabo hatu yunatu etware ntanda erukurwo mbazire konkeresirwe education officers bastabana nakachiko kache ke education bagira nkaza abazire okurigirira aharai ari neituroho yo kurakurana kwenseji nitwetenga kwinduramo deno batwara nebiteka teko tindura mututa nkugo kiyagamba not to waste a lot of time omwana mushapening hokache muto mu field ebinda byejero mu field nomanya waza kureba skilled drivers abitu ino muhango skilled aba driver barungi n'abataregire mu vocational schools agaga kuvuga za motoka nayegera mu ndungiwe arebe cyo gukora kandi akwata singana wagira vocational schools aza garage so kutwa kuchimpactinga mu education sector yona tukagira ngo mwana reke mwe abiyegera ha field actually nicyo kiragama ke cha skilling. For example mwana arwasa gukora kutaringa kurungi ishati akajigita no tuza akajukora ka president Museveni natugambira ejeshati yaro kuzwariye nuko to nitu ya white so kutwa kugira nkabo bingi bo gukora amashati kandi no mu skilling hubs yebiru hato shanga
omwana mbuyo kuza kuzo mu ishomero rye carano emyaka eshatu yaza hariya ahari ku bukoro yabyegeraho nubwo akugeraho ka skill kace konka echango na basa kucegera hari so therefore ashebe kwa na leta ebyo byona ko biteye ko munkora niwe arukutureba. It should be a public demand. Of course you can't protest, but you guide how things can be done. Ekindi nori economy yito ko yene ukora, we are all focusing on development. Obu tukora education yona focusing akurakurana kwihanga. Twine project yito itkweta 10 for the growth strategy ya 2014 tubone myaka 14 tukagiye achieving. Ejo strategy ntwenda twine $500 billion as our GDP in Bietas. One oratera murenzi wagira spectacles okaziteko mu misho. Ntuantu yetenga kugira megawatts z'amashanyarazi emitwaro 3 in Uganda. As we talk now to megawatts 5,200. Therefore we have a huge to achieve in order to have that strategy done. Hata chonchetenjesa nichetengesa amashomero gana gashomesa, we need to have more engineers abarize kuteko munkora ekintu cy'amashanyarazi nanguna no gadipeninga gakahangwa tukaachivinga amashanyarazi gemitware 3 in order to achieve emyaka 14 yabara. So arabi interview very tangible ebi education efshekwane kwataho than theoretical things. Twatu in the hit target injire kwitinga tuyino kurango omukushomesa abantu mukugunjura abana ba engineers niko kokora president abitiremo amane bya science omarwaro nahande kana engineers nabo tubatechemo amane tweeting area strategy because to our grounds abantu tweetinga eyo kugira obundi miliyoni zirenjeraho za dollars billions zirenjeraho za dollars one oreba wazo mu coffee market ejesha Uganda turi abakabiri mu Africa mu kwinga mwana turi aba mukaga in the whole world mu kwinga mwana konka share kutunga aha mwana gutuguza in the world market tunga billion 8 kwikaru mwenda za dola akurijera season konka kuriya mbatunga 600 billion the whole at the world market Germany twaro half n'ibindi ekikuburaho niki Germany tinist chomwana tinde chain ekikuburaho niki ekikuburaho no kugira ngo hata abana bitu abashebeka bana bakora that innovation yo kora value addition wakatwara ko mwana Germany akashoma akamanya Germany iyo ne ekikoreta tuka transplanting ubwenge kuriya tukabureta atukashanga esente tuguzahenke eziziba kuturetera at least litosa kutunga share mpaho because tuyina abana babishomere bukubasa kongera value addition ahamwana. So church agency the education ite focusing ashinzwe nkecho ubundi tushashwe sente nyingi tugene ko kora hata America ubu yabere nenda kwako yarenga technology y'China rukoresa bakakora intermarriages aba China binji bashorwa mu America bashorwa mu China. The mission was achieved. America ekerenda kumanya China kwategari gumike kajitamburuzo mu mwanya gi technology ne gikoreta and America achieved it. Bakakora ubwenge bashora aba China bashora mu America barakwenda barebe technology yawo ne korwe. So tukaba turyaho nito twanture kasike nitoka tugende tuze nani German turebe how that skill is done. Nkoko kora twine motoka zitikira motors we assemble umuntu bukora konke binji ntu assembling ambergahe hatu kabentu sindika yabana kureba engine for example egikoramo mu masanyarazi na system yona yo kureke cyome kitwaza kugura kuri mbakikora bata then tumete kikorera saza tu controlling ejo kweta money freight okushanga sente zitu insurance genda economy yitu nkwe kuzagumana ikorashi nekura wakati wagira ngo twegese yore ndenge twaze kukora nguto twita aba China esente za kubeniza ma umuchina yeza kupora contract kahona hano sadura agenda doregme ina man because ni ya hansa shirin shegme ya revu ya hansa wakati twa kugira ngo abana bita bakore nguto twaba traininga through those companies umuchina wona akitendekerwa nkahi kwiza kugira ngo akore first class road abonye tumantu yesiba mu China tap tende kamenya Uganda. So atebye byona
oshanje education yitu yagira value tureke kushomesa engineers then again tukareta abachina hata na mwene cyo kusimira General Muhozi na UPDF fraternity bakagenda bakora engineering brigade na UPDF ezenguto nungi entiendo nungi ebyombeko birungi brigade ya UPDF niyo kuko bo bakasentarizinga mu kwachi engineering brigade yabo so atenitwe system tushanje mu ministry never kuguba gukora ibintu byayo if it is road sector Ministry of Works bebi ne engineer nkamashomero nkaga twe tuyinaba bokurango ebe bitukuganira byona has been put in place. So therefore we need to revive some areas in education and even other sectors kurango twareka gumantuye guzobwenge bw'abandi kure ko bwenje obutukuza kweguza tubutombana bitu ekintu ekibana bwaciye gukora because I think one oreba nke factories ezibine na manufacturing dibobo kugiye korra benyi our China they don't borrow knowledge, they can borrow technology konka knowledge yabo and wisdom. So atoshange kintu cyaguma system ya chokora China economy is now really United States is around 20 something trillion dollars as its GDP. China United States rimus at $3 trillion konka China erimune yiza ne jurumba abukwe sente zayo taro money flight nizigumo wabo bayikorera imirimo yabo gumaho so atoshanga batakwikosa kugira ngo baza kuronda ubwenge aheru kore ko baza kuronda technology konko ubwenge buryo bwabo. So we need to have the metamorphosis of arranging the education system through impacting ibintu byo mugasho omba kugaba bakabihereza abana then ito waziri tukaganyurwa mu kintu cyo kushomesa abana bitu atari kintu cyo muteza program ko kushomesa umwana akamara level zone ito tukamango amtaka shozi makerere university bwo bwiro ne even today ni shoti nyero kubumbi then achirgayo akasibe chikaru akakushanga mu office ya satinye no mu ningo kashanga umwana hoshashureze sente nyingi arukora mu mugomtwaro 50. So nishanchereba kama there is a lot of challenge harumuka missing link in the system of education. So when government injitero muranga na munonga ministry mureke tuhereza abana services is very useful and impactful na munonga mu community to solve the challenges of Uganda. For example, to in East African market ebinte bukuzayo best most especially of your hinge okwita Uganda hati into exporting obusinje nkoko kuchuma kwa South Sudan ito abateriza no bareba kiri mu buzubuzu Somalia nito tubakwatiri Equatorial Guinea no Jumani to tatukomera president wabo ware ba Congo turiyo tugezeho kutegura no bareba ya Congo bice bahawe neza nse zitotorire now ekito abantu endera ngo gamahanga gaguteka mu businje no kugira ngo hati Uganda we have a surplus of production tune bintu binji kandi bukwetenga katara abanyarwanda twakanywa amategi tugahanga bagahize. So ntwetenga kutereza Sudani tutereze Congo kugira ngo aba banta bakonga babusiba babiyami bame bagura amategi twatwaka sente. So atwakuza katareka East Africa kurango twa certifying katara niketenga abakozi niketenga abana bo kumanya icyo gukora agriculture tukatwara ibintu bine value tukatwara ibintu bine productive karangwa abantu bagura ibintu bito mu katareka East Africa bagure kintu ekiri value dikane cyo kuturetara kasente ebyo byona bizakorwa abana bita bitukushomesa. So education should be centering on developing humanity and developing life of a human being. So chokorera marwaro hata na sectors ezindi government ekatekamu akasedi wori yomusha concentrating umukuragura abantu wori yomushomesa concentrating akushomesa wora kumutegansa voga mndu kwenda echinkwe na shongeho rukumu ekintu cha privatization government nange kareta privatization kongano shangu mushomesa edija nko wishomeri ya government ainishomeri ya private echo nacho ministry mu kitero mutochi mcherjero mwanya gwa kubati orebe nkumushaho ashebe kwari yahirwaro full time nar gandu kwenda kajuma ka campers ainirwaro ergiye so chikakurufaringu we tena yanga akabo privatization
konka privatization ejire policy no tubura umuntu wena ngo ine kugera private hospital nyoke nimbasa kombeka irwaro ekizimbe cyanje Elias wori yomushaho kizo kachipangisa ninga headmaster nkoga kachipangisa katamishomero that is okay konka nyona ndi yomushaho again ngatandika irwaro government echindeje mu kitero muto it's not good because services nizibanze lacking on public hospitals on public sectors so wabo inishomero iyuguma muri yawe ya government utarizamo wano shomezo mu mashomero ga government ne kushashura utaza kugaini kupata mu private so mwene umuntu agira umwoga abakozi n'ibinji oriya reka tandika irwaro konki uri wa government ne kushashura icyo cyo kutandika irwaro concentrating amuru mu bakwiri aza government yeza kuteka policy mu privatization ebintu binyi bizakutambaraje webare mnonga honorable Vincent Ntereki no muri witu wa TV Murungi turi mu program ya Kadara aha TV West Nehinda kandi tutera touch mu okushomesa nangwana n'ibihumuro ebyabana bagiremo tuija kuza ukaca mu kavumburo ko tuturagarutse tuija kuganira aha by'umwana shemerere kuba hati bagira umucumuro bashemerire one okwerinda bata bashemerire gukora ki turi umunsi zo mu third term umuzire akabasata kuyamba umwana we ukureba ngo yabasa kurga harivo yaza handijo ningashi yakebizamu ebyo kuhendere tamu tuza kuhumura ukace turagaruke shongezo ntuja kuzikwata mu Dakar TV West. Otaferwa. How are you? I'm okay. You are okay? Hey. What did you do during holidays? I'm come from to Kamwenje, direct. Direct? Yes. Kamwenje direct. Yes. Ekakabiri. Inkimwa abachari hagani muri shabachi. Ntujata? Inkimwa abachara nimwetenga ki? Ekibaza kwa yamba eh. Twetenga sente. How are you? I'm good. You are good. Are you okay? I'm okay. What did you do during holidays? Me wait a bit. Hey. Pardon. What did you do during holidays? I'm carrying Chaco. It's my work. Chaco. It's my work. Ugulo makara. Eh. No makara. No. Continue. Hey. Wachira kunywa mu weekend wakaliga no weekdays no watomera. Nyone daily drinking buri izuba. No buri izuba. Nyone nywa buri izuba. Tokosha. Tinkosha. Kandi kikagera kita. Chikabonera. Sente baboda. Tukakora sente aba boda nimba hamiza ngumu ekiniro cyawo machazaho tugende hakinihiro kitere. Okarya no kuryo mukasheshe. Buzuma okarya nkariya katogo Kenya nikiti kwa Benika sandi kumenyereza mwabazo otaferwa abanyakabare abanyabushenyi otaferwa kiko kwa Benika ni cyacho gutera umuziki na mutima na biroko Sunday ishahemwe yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band nebyeshongwe kugalizo mu ndabazi hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa ukaterwa munonga agarukundo yawe wewe Yesu agarukundo yo kutangaza nehinda nehinda
murebe witu wa TV so murunzi tutanjera kurukayo okomuka humoro Elias Ritugusa ninye mushuganisa wawe program nakadara mpaka harishaha mukaga zihangwe izoberi tutera toche mpango munonga omubana abagarukira amashomero konka harwabo abinumuze oguku za okushomesa mucumura abashomesa bakushomesa mbihumuro nangwana nabazire ushanga pressure impango arikujanta abana nabo kandi ubundi tumukwenda kushomesa cyumuro abazire barumumba shohoza sente nyinji kandi shongejo turebere yahikanangwana no parliament abanyishenjero batandika kujidiscussingaho okugira ngo cyakire cyumuro kibe cyumura abana bazomu cyumuro ibyo kushoma baba kwasiza rubaju bagiremero meyo muka eyibabasa ku bantu bakora akanisho ngezo nizo twizerene twaja naho twebuza akakorwa ki kandi no hushimiye ko regulating ibintebi ba DEO umurumo gwabo nosha gukaka gwaguma ubundi gwakikayishomera bambashomese cyumuro bamukwase bahasa nawo shanga touchfa ukonkana nabandi tubakubukora abandi mbashomesa umukweshereka twine na nabandi abebembeza bashemereye ku bantu b'implementinga itekero kuranga umwana kucekige cyumuro yagumuzamo yazo mu cyumuro yahumura kandi ubwire bwo kushoma kubwahika nabo yagaruka yishomero yashoma abamwe babakocinga na nobundi syllabuses bakaba bashomere ebinte bakubamba amanya konka kugira ngo cyabe cyumuro abana binji basisikarira mu ryorwe abana binji barwariremo abana binji begiremo emicembi nangwa abandi kurabira mu kushoma mbwire ngo buba bambaje ngo bari mu coaching abamwe bahendera barugiro mu mashomero mwende buza ngo hakakorwa ki kandi umuziro tureba umwana wawe yakwishikire abo kuba amashomero gabaze kwandika kurozinga abandi abana bayegire okutoro kwinyuma na no kubiha bazire ngwite tuzagumayo nshomeje sande n'ecumuro kumbishomero turukwikiriza ene byo baturumo nitubyebuza kandi byinji twatwabahaje neho twatwabuganiro twabitire mutoje konka nanyenda nzo wawe umami head teacher umami David ubase kubano tugambira abana kuba kweza kuraga amashomero kumukubasibira bazo mbahumuro numba mu expecting kugira ngo bahikomuka ninga shimbagambira kugira ngo barahikomuka batandikira habintu cyo bakora ibintu cyo mucomuka bwe kubagaruka amashomero hine nko kumukubasa kubabuza eba biremba koro maka ninga no kutandikira hona na kire kibare cyo wawagambire cyo kurangwa abana ba performing twebare umutebekanisa wa program icyo of course tinda kirugehe cyo kugira ngo performance ne tupuringa umwe gukora oine abana banga ikatojo arwe omu primary 7 twina abanigana 5 na mukaga twina abanigana 5 na mukaga kunkashi waza mu spa habine abana bena 9 na 8 twina abanigana 5 na mukaga bwino abazire ntugeretse tweta class visits abazire bija tuhaburana kandi tukabahandikira na sacura ntubashabangwa abana bito babine umuka babatombuteka abo kuba encourage the future is for those that are organized kandi ensi future yitu n'abana bito our children our future niho tukugerera ngo education kabire mwena the greatest percentage the responsibility of government. Sure, the government education ni yayo honorable yandambira cha privatization nakoka kabaka view za kuja una abashusholist munonga arebi inte government yakubire ne marija omuntu ndije atakwata ho nakachi bis education ije kabire akwa twine bakama bito mu ministry bina mashomero tutegerize turebe cyumureki ntabamanye katurebe hati conflict of interest ne kwizira aho kuba ugu ahine yakashomero ugu hati na hiterisho aho kuba na wakoze reki nawabemba kandi ensejo mu misho hona he kuzana education China kuyaje kutebekanisa ibana bagamba America bakatebekanisa
education system yabo tutereze education system nuho warebera umuramo gwaguriya cyumuro konka twina twagutazaho twaza tuti twagenda tuti honarebo yagegesa irikica ya mani munonga obu n'ubuntu bwono bukureta mwena kantu kake akakantu kake nkareta twarugahamuramwa hariho bingi byo kutereza kuriya twatereza education ebibyona nibiho education ni namwe ati bakakora curriculum competence bagitandikira hagati ati nuriba nibikubiyashoba ikabiri nitandikira umuntu nko kuretera nkecha his excellence natandika universal primary education. It was a very good idea, very good, but it was hijacked. Akatankana gamba bana yabe yabona ikiri yo kutandika class emwe hati notandika nka vocation institution zo mu college otakagigisemo nyange katandikira mu college abashomesa bajega mwe ncende bintu tubitware in time bakugira ngo America yasimyaka 2005 nenga hati twende kintu tukurumbiro bishatu binna turete kintu tukiteraho twinenjara yentunguka entunguka na yenda time ikintu numucha time frame mugira ngo hati esika tutandike na P1 abakuba baragom P1 n'abashomesa babo kizo P2 ejo competence based nuko yabiriyo kugira abana kuba bari kom P7 tubabuzi hati tujite kom senior 1 kityo hati bakitandika muri nyuma bazondebera aba National Curriculum Center last week bakweta universities ngo revising curriculum ebe competence based hati mwenu baza kukireto mu primary nuri bakwazamu ngo mwenu atabazizi bitu bayamba abana baba organized kandi abana babareke bakora imirimo ukukora tukwita mwana mazimu kukora tukwita mwana mbani ngambira abantu nti naruhanga akata kahereza gabantu kintu cyabso nijuko yagamba tukwatenkoni bantu bashobirwe nkabatwita kabatukora tukwatenkono iniki uri atanyikanye n'inkoni yongo akabanza kubuze cyo yine ati gitera hamiza hazaho umuhanda abantu bakora ki bayambuka Yesu natambira abantu akaba mwine hoce nshaka yaza kutwita tumwine hoci twine mugatetana eka tutandike na twine yajuma taine handi no yahumwire akagira kataka kiyakwata yagira ikiya twine mwina abana rikabakuri bakora leta y'umutembo gikuri muko mukasheshe ni manyogo muka nibaza ku hadisorganizinga baza kubiteka bisirire baza kusiya TV jo yebere jurated nco ngambira ta y'umutembo ko bagiye ngo hatashaze tinaze muri TV abo program guide not every program is suitable for children. Is this muzumu kuba hati TikTok abibi harimo iyo hano abana nabagwa mu barejurating bahemera mu neza ku rekejenju ni mata barabiterezi ni mwamba za kubyara ni mwangu maza kunko mukore byumbaza kukwega wo muzere time major zina abo kuba nko kuwaga mbona nabikusigira muka mutebekana so program naza kugenda gukora konkerizo muzi y'ibintebi muteke breakfast mugiriye muterezo mu njomu then mwamwe ne ibindi byaheru muza kushohora mweyerere imbuga muherezeze nkoko byo kuriya ikindi ashango mwabazo kitatebekine then I caution you at the next day kuri jojo enjeri zoka yabonera muhesuite ubone ko muhasuite kakureta no rewardinga umuntu ebyatakora omwana ine section zezo tukubarebera tuorore spiritual part tuorore the cognitive tubahire nkabiti tubahire holiday package nakatabu katika hango karamu subject zone muhereze time arabo mututabutwe akori ahanyuma yo koreriya mirumo mwino the whole day ebe program kutara beturi abarisa bende rikumwa no gwagende akame ni mana aza kubikama kubinaza kubanza kunga harashire kutebekanira naza kubikora abantu bona babiri successful naba kuzire bine all those skills
the spiritual part is catered for shomero yareba cognitive psychomotor ni wamwegesa emirimo yamanya kugikora abana bita bashohira hero munsi zabo harabu abo kureba binja abaremerwe abo kuba kuriya no gukora ntwanga kubegesa tanga kuzisura mu chweza babishanga kuri umwana nako yamba mukozesa kwihashaha mwenda kusiya mukaga zikirezindi abwinshi tutakubegesiza bakizemira mu bakagikora ngo ubona rebo kwiyanaga ibyo gukora twine byinshi munonga agency yaza kutungu konka abantu turiyuntu bohereza ahero konka bibona migenda bugaruka education reka abana biti tubatebekana somuka begeje mirumu ezo skills mbiza kuzitransferinga kuzitomo omubaraze gukora umunsi kandi nguko bagamba ibyo gukora bikiri byinji kandi center haziruho abana twatubegisi mwino abana babatera mbuteka babatere timetable holiday package amahuriro gani gabuke de garumu holiday package maleta ejini nincha kare baleta answers mwana nabasa no kweshomera gabuke de ngo shingira ukumi nabasa no kweshomera yicebiri uwashobirwe reka kuza kwehana ka byo takubasa guru umwana buke de 10 kwate 10 biro gore package cyaka gore answers shinje 10 biro mwabo kushoza miliyoni zese that's it umwana ashome kandi abona ejo skill self independent mwana nabasa kweshomera ikintu we nk'umuntu ari self reliant ninja kayaronde ansa hariya arebe cya comparing na notices itwe abana bakura abakwiyayo ina itanu aba bana tuba depending ha musomese entirely minwenda abana yobataho itwe kuno yo mukushomesa otimba shomese ku 11 tubakwika utabahire kire bakagenda bakeshomera bakekora research baketera ibintu byabo omunkora babegese micwe babegese okuturana social skills ni nkuru emotional intelligence noreba ntwesiba IQ and emotional intelligence is very important waturota n'omuntu mugenzi wawe yaturata n'abaneiba yaturata n'abanyabuzari abana reka bazumba nyabuzari hati bikaguma abana no bakwatiraho akurata kumanya ndijo muntu akurata kumana ko araturi n'abandi abantu tubakwije mukabakataya umwana na murubata na mutemba ha mutwe na mwake chikopo amuhera abashere fishazi yuno jamu na rukora bariya niyo kwa kuba yaragire USA niwe tarigaruka namazima we bari munonga honorable Vincent ndacikana ndazira muzi twarampora na nyenda ushobore ho bice ni hotel mtoje hato mwana bagirondo humuro umwuga gumuzire gwabago umuzire yaza gukora abo kuba edice byinji yabishoboraho ibyo mwane bakuba je makora konka wo kwiyahikayo umucumo umwuga gwituno gwa no kubasigaho ninganite tukabenda byo kutwabashomeza kamento aromwoga gwo kusima edichobu noreba umushomesa ahar wena hari one is a psychologist icyo kurebera cyo ntumahereza abana umwana batine nawo ni cyari konka mutame kintu cyo kushanga cyo kumushanga mu yatamuka psychology is to discover something on someone of which that someone doesn't know about himself or herself. So many uriono ronda Elias hejeshana ateka chi after here nabasa gukora chi ninja kayo nabasa kuba in program ya just in you so atomushomesa bona nacharanze umbana kandi babatebekana saje in that format so umushomesa na one oreba leadership President Museveni was a lecturer Dar es Salaam kana shomesa abantu ibintu birungi so okuba mwemeza umurungi noteka kuba oine psychology chikachahigo ya President Museveni nk'abashomesa so mwe bari gukora umurimo na munonga mutakura so akakira ni nyibaza bashomesa bona habwe mirimo na munonga abatandikire tamu bakahumuraje
bakagariza abana bito mukabahurire kandi bakabaherezana na package y'ubwenge na package igiba koromuka namwe na advice uko atino mushomesa ko akugambira umwana yishobora twakayo umuzire yakugambira ico yanje apana bamwe bateka mu muhanda bwo kugira ngo niyo muzire ushanje umwana ari mu kiti cyurungi icyo ratandikiriho niwe nk'icyo kibuze cyo wabuza hato muzira kuriki so hatumye nashanga umushomesa nanya ina hahabwiri omu system yo kushomesa hatumye uno kutuma ngora my role is to implement and use that child to be comparative in home activities mwe n'umurimo muzire nuko rangwi iwe nkiwe wa ebe mushomesa amushomesa ishomero emico mirungi okukora emirimo kwakwasa abazire okukunda of course uba patriotic ukakunda eka yanyu nokukunda ihanga ryanyu ebyo byona hatumye umuzire kinkwiza njya kugira ntaza Uganda first because ari abana ba university bakura abo kuri region yage kwirukanga bakagenda nayo Uganda first so you have to be patriot oyino kuba umuntu arukunda ihanga ryawe first cyo cyukuru dene cya kabiri bo mukozi korera ihanga ryawe tungura ihanga ryawe tungura government yawe koregana na bembezi bawe koregana na program za government that obona abana bicara harevo ya hiburu then hatko kwiza middle age ababitu ba za secondary abatandaka za how do you call it ejemishogoyo ejemya age adolescent something now guide them there is danger there president akabagamba ati nyoko muchwanje kunditara ba boyfriend za ba girlfriend za at that young age is unacceptable ningwisenko kuko na kigamba mwena middle age aba senior 6 senior what senior 4 senior 2 hogarkaba bichawa merutu beri iyo muzire that be an icon of that person wo mwana wawe majority there is danger countries which Africa we don't talk the truth to our children so twin we hide manure twokore majority wazo kuno yesirimu majority kushambana sino it's a sin utechi ni chibi kandi tumetwara abana bita amachachi beje kumanya ensi ekakora neta Nazareth ekakora neta abantu bakabaho bato bwiro bwa Jesus hati twinera hangu tukorami hangana guiding atani ukubaje abantu bamanye ngo hine ekinti twine umbrella of worshiping so omwana kakumanye ebyo deno mugambiro tekiri ekibini kibi otakizamo atakorana amanya teki ni hano umuzere yashinzibera so ejo ni middle age je abishya basigaza kuza kusangana bahuna hatine za clubs in these towns washanga club omwana na izazo muduka sibana akora iba meke 15 muduka yishinge yanyina azo mu club hakizo muka iyo muzire tizono mu bukozo no musigaze tanabashime kubona gana batahiriza shamunana gucuru are we building the system of an individual or you are destroying the life hata humzire oyine kwa to caution to shime ko mwana no ta shamunana gucuru uri mwana wishomero umukiningo mwozo haba hatine kiba kutumira mu center n'ugiri gukora mu kitokore byo muka ate jona n'imiyaga yo muzire orko guiding umwana wawe areveje nako kwiza wizo ototu to hanso tabantu tuto na taratu P7 na hans garzans hatta nangwaho niyo nurturing netandikira wano ndo mwana gireda invasion in hearts hatta hon ko munagira wota mukwatise mukoro gocho mukamujo tanuya nibatwaza bati iyo nko muzire okwatagarize n'abashomeso mwana ke yasho byumuka mukora tarahishomero rebe wonshomero na behaving ata mwana na gender rwo mwishomero kumuka kare bambinga mu yaguruka gate yes namara mwana wanje yo muzire protecting umwana yo protecting the criminal that's criminality itself umwana yaje rwo muzire
akikayishomora akaguru kageti akazogo mushomesa akagaruka y'umuziro kakwate mukono kagitekaho tinkwenda kugaruza umwana ninga se nabaza yo kagumana urumero mutabano wawe then you are grooming a criminal ababinje mu bari ko mbuhome abo kwita abantu abo kwamba abo gwera abo peva akarubo mwishomero from that's why was mu statistics ya primary level abo kutandika P1 tubokora P7 tabakajika so onga somehow ura kutandika senior 1 bakora senior 4 aho rate ne bene tana onga P1 P7 atabazira na reacting anko mwana wanje kastana wo mwenka kandi cyo kumurisi hato gwa becfera umwana nateka kurga hansariye ari ainengoga arengo tate chakuna na dadi chakuna na mama next and you have to do it therefore umukora it should be a two way umushomesa ainiho party koko muziro ni kuzana party mpango kozo umwana no wawe 60% abo kugira ngo umwana wa government hango abana na ba Museveni yes na ba government uko nananye nabona kwantara umwana wishomo ndi wa government kongiye muziro wa iherezo umwana ogo you are the core niyo ne core responsibility yuko rango umwana ogo yaragame chintu cyo rukwenda government yone yambo as we see government aid itintu kuyamba pasashoro mushomesa na infrastructure konka grooming no kumwegese micu nebyo muziri ngamba kamahera abakashaza nindaza kwa echamuhera ndora program tube twine delegation erukurga China ya NRM secretariat mweme nyenda kutarumisha gusima Richard Honorable Richard Todong delegation ya China ejo of course nerga government ya China neba ni strategy mpango yo uniting the world. If you can see such a country in innovation yechika chachi grunkecho kandi ine ama factories nkabu okarangu they are coming to unite Africa, to unite Uganda in terms of infrastructure ya development itu ya manufacturing and industry. So nation chumugasho munonga abantu batayira secretariat NRM bizana vision yabo yo kuranga Uganda twakorega kurunje na China in terms of political wing. So nation chukuru munonga yenda kushimira Right Honorable Richard Todong for that initiative kushanga ngo is trying to unite China and Uganda in political areas. Nene chamuheru yenda kusima okutureba amnonga abantu banje bakagonji muri Mbarara Kashar North na Mbarara district twarza hamwe naho Uganda mwe na Western region kuko mwahorra yaso ko yana kishoborera tuyinogunza muntu korra programs za government because no gomuringo gumwe gukwebinga ho buhoro no gomuringo gumwe go kusolvinga ibizo y'amashomero nkebi no gomuringo gumwe go kweyombeka tukagira life nungi tukagira amagara marungi nkito bya Uganda kandi tukagira vision yo kuri hangaritu make sure okure ni hangari yawe neza kukoraniye we bari munonga ni we bari munonga Honorable Vincent our head teacher siburaho abagomeremba kureba we bari umutebekanisa wa program kandi umuramagwa guri murungi munonga abazire murebereje abana bitu abakuba n'abana bihanga kunga gahona rebo kuyagamba kandi cyo turani kigambira abazire what the end of the day umwana ugwe no wawe yona mbona taba P7 nabinyi nabarasitiye bakagenda kandi nabo hati umwaka kuko abeza kore bizamba bagenda bagarukankaye nakugarukire yiwo muzire so mwana na yangabo wawe mwena to wabonere chance yo kumbona umwana muteko umuteka wazombyaro bitoku ojorebe family zabe restrict bashanga umusiza no mucyara restrict naba kwatana sabona umwana tine hakunje family zo zikire kwihamo abantu barugamo family z'abantu bakushoma sande no rwakatana mizikiti no rwamukaga bakashomesa abana bakaba strict na nyinja kare no gishangaho na kosha nyinja karo gishangaho eza bururu eza free range ezezo nizo zikurugamo batezi bo pavement mwe nabana bomba kwateje niyo feature yanyu mbarebereje nyinshi tugire nyinshi kare nungi kandi nshaba government ikintu cha education tukiye politics tugaraka drawing board tukitebekanse ihangere ko raze kutunguka kuruta ahituru kwenda ntitekwa kutebekanisa ikintu cha education ndamusya abazire na staff katojo harwe primary school mushomerage nakorira Mbarara junior na Mbarara municipal nabandi bona batakabitu ba Masha Isinjiro
famire yanje mucyaro wanje n'abana mu mukama abarindi we bari munonga akandi program aho tukwija kurengaho Elias Tugusa ninya nandi umushuganisa wawe nanyireko na Repo Vincent Ntebekine amwe na head teacher owaka tujobaharwe primary school omama muhirwoha David nitwe twantujena tuganira ahanshonga eyecumuro nangwana nebyo bwegese ubwihanga ahuburigire ahubwahikana nahiburukuza program akadara nona gendera mpaka weekend kwija Takarga TV West. Eshaha zaba mukaga zihangwe na Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Yejumbira mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache mnongo tungaroni okugerera kimwe shirinjo bukikuru 30 omushabiri nina zonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya Numida oshaberoni nikiba cyaho Sunday umuntu ko kubanza kuzambarira umutawuni ngatwa okutagura Biti uzakampara